gelip tamaşavanı heja birezdarî ama silav dikin ji bo xatirê şeva Leyletul Qedrê şeva Leyletul Qedrê şevekî wisa ye ku di Qur'ana pîroz da bi ayetê îsbata wê heye Xwe Teala dibe înna enzelnâhu fî Leyletil Qedrî ve mâ edrâke mâ Leyletul Qedr Leyletul Qedrî xeyrun min elfi şehrin tenezzulul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr selamun hiye hattâ matla'il fecr. Yani dibe me Kur'an'a de pîroz di şeva Leyletul Qedrê da me nazil kiriye. Biraz ev Kur'an ku anayasa Müslüman ve insaniyeti ji ber wî biraz kesek ku mirası herî mezin ji me re ji Peyxember Aleyhissalatu vesselam Kur'an'a pîroz maye. Ji ber wî ev şeva Leyletul Qedrê jî li gora mezheba belkî degîj dibe yani İmam-ı Şafii 21-23 li gora Hanefiya 27. Lê rastî tevekî salê da îbadetkirin pîroz de bi taybetî di meha Remezanê da 10 rojê dawîn da Peyxember Aleyhissalatu vesselam daha girîngî daye ki ev ê münasebeta hanê jî ji bo xatirê televizyona me Netev TV em û Seydayê Melelî bi kurtayî ve hinek ji mewlûda Seydayê Bateyî em ê bixwînin Xwedê Teala bi hezara rehma xwe lêke Xwe Teala cî behiştê cenneta xwe bike mîrasekî gelek mezin ji bo Kurda û Kurdistanê hiştiye. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ezdeme subhi ezel tabe kıyame aresat berseru payetlar ay Muhammed salavat. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Hamd be had bu Xudaye alemin o Xudaye daime dine mübin emkirine ümmeta hayrul beşer tabi'i ve muktedayı namver. O Xudaye maliki mülki azim daime mirasa Kur'an-ı Kerim dinime kır kamilû ni'met tamam yani dame Ahmedu Darusselam. O Xudaye be neziru zülcelal be misalu be hevalu be zeval razıkı be destu pa umur aleme sırrane goti dersudur. Kari saze bende sultan-ı can rahimu rahman latifu mihriban asimane bestum vi kırbedid sureti ba halu khatvi aferid evidarın emcide şah-ı kerim ehdina ya Rab sıratel müstakim necme sucu hatatenu sitem lecete ihsanu gufranu kerem. Ya Rabbi imane dixwazin em mudam jêrê alaya Muhammed ve selam gerdivêtin û cinarê bin necat bi eşq û şewqe xûn bibêjin es-selat. Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Selatullah selamullah aleyke ya Nebiyallah. Mertubada her zaman u anuhin ey Muhammed 100,000 aferin. Ey şefii darû-i her illete dide-u binahiya ve ümmete. Destegiru mustağası her dükkan bu günekaran penâhu piştu'un. Salli ya Rabbi ala hayrul beşer taibin teyru bukhinin berşecer. Ev Habibi ruhniya ev tasiman nerdu alem halık ev ruhu revan.
خاكفاي أحمد وبيت الحرام لو شريف زمزم ركن مقام صل يا ربي على خير ختم رسول ما يموج العاشقون في سبل أو كلمة خوش نوايا چرخي تور داغي دارم بوي سيماي بنور أي شفيعي صاحبي آلا يحب من أنا بحد قنا نسيان عبد لما هي واثقة أسفقير جيري آلا يا تبم رجع سير قرد بيت وجنار بالنجاة بعشق شوقكم ببجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا نبي الله همج عبد المطلب حاملة فاطمة مدتش مكاملة جاري عبد الله بحكم سابقة نور أحمد درجبين أشبارقة مزري نور محمد خاتأو فاكي نوراني مؤيداتأو جبئي يحيى الشامي دانمون صوف كسبي بهمي بك وبخون قرتخون جبئي يحيى شنار ودمي بويا شهيد بشواغاره عشق بو أخون بور روزگار انت وجود عبد الله نامی داره تازه بو أخون مرجان بو نرز رای وانگو تای وای اخبار نیزه وقت رابط احمد آلی علم ناسخ تورات و انجیل و سنم هات خدا نے سیف قرآن نام بین خونی احیا بو نشانا و یقینینا لیک بگریان هم سوال و هم جواب والی ویلاک تنابانی کتاب وان یقیکر عبدالله توجود بعد دعوت قسکر قتل و زنیوده اهل کذب و اهل زور و ابترات چندی جاران هاتنا ام القرآن عبدالله در حفظ سلطان ودود نوراد احمد دفع شر یهویوده عبدالله مازم و باناز و دلال جان عبدالمطلب او مایسال خوش دوی باب عزیز مادر رونیاوی مال زیبا اسمریه شکل سیما میس بدر آسمان نازک و رانا و نورا خاندان دلبر و محبوب و شیرون و شکر هرکس عودی تو دل بود گیره دوت چاکان و قرشی و عرب منتظر بون پک و بوی روش و شب هر یکی بی دکره و بنت قبول با یکی می قد ندا میلا و سویولا بود وازا اوج فکر اینوان یمن نورا احمد بو پاسفان روژکی می گوت بابه یامیر ساعت از بچم بطهای بشیره من جپشت تیدا در نورک مزر راد بیت سرسر من او جمرم ادبینم منقسم بو یادگر یک شرقی یک دو غربی چون یه دایره تیتا به چسبان و چاپک بدرنگ تیتا سر یک مثل عوری تازه رنگ از دبینم آسیمون بو یادو شهر راد بیت و نورا طافتم طبایقه تتبع في الحال زن عالي مقام أزدبينم تتبشتا من تماما ساعتاروني بسر مدى زمين من عجائب تنبش من آفرين هم جارد تتسمي أو كلام ويدي قلت نور أحمد يا سلام
هرچی داری حشق از بچمه بنی دبیشین کش پلگان پرغمیه بوسی و سیوان سر من ناگیان از چمو بحشق بپلگ و غصام او چه حالا رمز حالا بیجمن گوته بابی رونیا چاوید منینه شابه مزگین لتا ای نازنی وجت ظاهر بتن شایه منینه هیویا من واسقا دی رابطن احمد مرسل جدا پیدا بتن اشرف مخلوق سلطان جهان جت دا پیدا بتن بیشک بزانه من دیا در خواب ماما منتظر احمد اسپشتاتا یا جانه پیدا یاره گرد بیتون جناره بن نجات به شوقکم بیجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا نبي الله آمين قوتك ششمة شون سر مج حملا خون دقتك سيارة فاشي ششمة هاتمنا وازغة ملت مزقنا يا باقيز جيبة ويدقر دا خاتم بيخمبران ناصي حرفا كتاب دفتران لدخوني دامدي بعدد أنبياء ورمز نشان وصنايادا أولا من ديج من نورك دجي قصر بصرى من دعك ساوي ددي ما أول هاتي آدم طيبا كسلام وقوتا حملة مرحبا يا ما ددو يا تشيس أزمي منا قوتا نمزقين لتا يا آمنا يا ما سيهاتي إدريس نبي كل سلام ومجد برحم لتبيه ما چارا نوح خامس ودهم هاتن ومزقن دامن بركريما ما ششهات إبراهيم خليل داي مزقن جوي حملة جميلة ما حفتات إسماعيل زبي مجد بخشي من جوي حملة ملية ما حشتات موسى ضعفاء ابشري يا آمنة بالمصطفى ما هنات عيسى جاسمان مجدد من هات سلطان الجهان يانا او كششة تشوج حملة منقلب قلت عبد الله عبد المطلب با تجارت بچیتا سمت شام از مدینه باربک زاد و طعام و دماد آمینه کرک ببین یک دیافت لازم زیافت ببین عبدالله انمای رحی گل عزار در مدینه شربت آمر نیو خواهیاره عمر عبدالله 25 بسد ویجب دنیا گنی خاطر دخواستم جوج عبد المطلب واقعا هدو چاوه آمین بون دامیعا کان حبیبه من دلی من بودنی ما و حسرت ما بچوکه من یدینیم اسمره من ماج خلقی کاریوان هادن پیدانه و روح و روایانه دار و بربو بوگری و ساعته استری چاوان کنادن ملتین هم ملك رابون قوتن يا كريم حبيبت محمد مايتين يما مالك الملك مزنزا او جوام چترن بوج خيرا دو بابا اي خدا وندان عقل مستقيم كز نزاند قيمة الدرايتين يما قرد بيت جنار بالنجاة بعشوقكم بجنا صلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا نبي الله از ربيع الأول شهر شنا حشت شنبور الحملة آمنة يا نيزال بجتر سعنا يا دايب مجد رخيب منا يا ديازدن بو غلغلا أوازهم زمزم التسبيح درن دي حريما
دوزن البو شمالا دولتي آمين معبودتن در خلوتي وشبه در كعبة عبد المطلب مابو أو تعمير عرض منقلب آمين بقط ممتن بميوجن أزمك ترسى بالأرزي عطمية من دخان روني بو غاية بلي شاري جنهات جرقني منزلي با جمال حسن نوران قمر حلي استبرغ السندس بره لاليات وجابا كوسري زرفي وسط تمددان عنبري بشن بالا سر سما وشفا مشو بعدن تهمة عبد المنايافة يكل دست راست هاتو يكل شاب يكل بيشتو يكل بيش من بدابة او كيبون حوا وسارة آسيا يال بيش من مريم عمرانية يا مريم حسن ملاحة زيدبو بالبدابو اوجبو من تكيبو ناگیان بو زمزم و تسبیح و دنگ بالغتای مخالف رنگ رنگ راز چرمن دی کواکب تکفرین قافتا قافی جهان بو انورین پیک به دنیا من دیدی بو قرصی نور مشرق و مغرب دیدی تمجدو یاره کس که حالا یک دی مغرب دامدی یک شرقی یک لبانه کامدی امر جبرائيل كرمير مزن مجد اهل السماوات وزمين داكتن درقاي نيران ناقيهان شايانا حور رضوان جنايانا غلغلا حور دقصر جنتك دزاني كاربالي قدرتي آت جبرائيل ملائك فوج فوج چار کنار مكة بون موج موج ناگیان استنی بوی ساعته مدید دسته مجامک شربتیه سبی و شیر شیرین و قسن نجمی شیر و عصر بو یمساله من بخار و تینی چم فی الحال جمن تیلک السبیات فرمال دمن و دم من بو محمد مصطفى نوری جانا معدن صدق و صفایا گرد بیتن جناره بالنجات بعشوقكم ببيجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين يا نبي الله ملازم بقنا يدري الدوية دعيش تبكي جملة ذرات جادا أو نداء كنا قاضي بك بقوتن مرحبا مرحبا سر فرقان مرحبا مرحبا درد درمان مرحبا يا مرحبا جان باقي مرحبا مرحبا عشاق ساقي مرحبا مرحبا آل سلطان مرحبا مرحبا كان عرفان مرحبا يا مرحبا شمس تابان مرحبا مرحبا جان جانا مرحبا مرحبا قرة العين خليل مرحبا خاص محبوب جليل مرحبا رحمة للعالمين مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا آبي تابي بالزمان مرحبا ماي تابي لا يزايال مرحبا بلبل باغي وصال مرحبا آشناي ذو الجلال مرحبا نور خورشید خدا مرحبا تجحقنا بجدايا مرحبا مطلب عالم هرتوي مرحبا اولاد هاشم هرتوي مرحبا نور حقرا مظهري مرحبا اولياء راس سروريا مرحبا هاتي شوان امتي مرحبا هات بي نور دولتي مرحبا بدر عالم يا منير مرحبا خلقي كثيرا دستقيرا مرحبا سلطان جملة أنبياء مرحبا نوري چشمي أصفياء گرد بيتن جنار بالنجاة بعشوقكم ببيجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله
صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين ويا نبي الله أحمد ve temaza البسر يك شارت تنشي القمر حكم تجاري جعرشي طاب فش ايش نورات منور طاب عرش آتش موسى جبر صارته وضحى نورات ليش يارته درج نورات دياي ميرمال مع الله جليل باركه نجن علينا تيدر يتيم فخر تشريف جبو عرش عظيم her dualem çesya ikbalitu sundu el-leyle bizülfe khalitu hem turuhu hem ravane canı del beşi beşna tesiha gül muhacel can fidaye becnu bala yetemem Mestu sergerdan sima yetemem Şeriyare çetri evraytum Khati şehbu berfelektum raytum Şesuare düldüleke unu mekan Vasile vahdet seraye ila mekan من هبن سد زرز مانو دم یک دمی غافل نمینم روز شب وصف حسنا تببشم صبح و شام صد قیامت ده بچن هجنا تمام Ya Resulallah Resul-i İns-i Cin Ya şefii sedri eyvana mezin tu şefaat ki jbo me'asiyan verne nefsa şu minaket khanciyan Ya Kerimu ya ilahel alemin Ya Rahimu ya Azimu ya Metin Hevidare rahmu ihsan ateyin Talibi ikramu gufran ateyin Hazır gohdar mevluda Resul Heviyame tübüki ya Rab kabul Ne tu gaffariyu settari uyub Me bibekşini bi gufran zunub Hemli davu babi hindi müminin Hemli hindi müminatan ecma'in Tabi'i an şehsuvari ümmeti Pek verabın da biçini cenneti. Evvela bu ravze şirin nikab. Saniya bu alu ezvacu sahab. Salisa bu enbiya-u murselin. Rabi'an bu evliya-ul müminin. Hem bu hüccacu guzzatan tamam. Hem bu ve meclisa sahib deam. Hem bu her çar imam-ı cadde-e, hem bu ona katibi ve nuskayı, bu cemi' müminin-u salihâ, bu khutiye ve mevlud-i fakîh-i bâte-e el-Fatiha.